أشتكي لله مني فيا ربي أعني أجرني من هوى نفسي فإني أتوب إليك من السلام. Hayırlı olsun. Bandacılık. Selam. Selam. Bandacılık. ولي طمع بعفو منك عني ومغفرة تجاوز حسن ظني أشتكي لله مني فيا ربي أعني أشتكي. Bardığınızda sağır kılaslar. Emketsi her bir adamın özü vakit çektiği sürülük için kalbay dünyada her bir adam dünyada keset. Oşağa bardığınızda sağır kılıyız. Bardığınız kaygınızlarga biz seripleşiz. Bardığınız yüzden kaygırıp doğabız. Oşal biz dağı teşe bardığınız çoğulup operasyasıga çoğulduk elek da. Sözler var çoğulup bu neme mындай болот дегенде ойда жок эле да. Çoğulup анан operasyasыга макул деп биз кылгандан кийин эле келип bir saatten kийин кабар келип калды өткөчү депчи. Негизи өзү ол биздин жакшы эле үмүт турган да. Операция болот экен бияктан мени салып туруп анан кийин өзүнчө бияктан салат экен башын ачпай элечи. Операция кылып туруп анан неме кылат. Ошо макул операция кылсын деп неме кылып кетти элек. Bir saatten kийин кетти. Аллахтын тагдыры экен эми сабыр кыласыздар. Бул ушунда урматтуу устазыбыз Молла Абсаттар Алла Таала жаткан жайын жайлы окусун, ушул жерде окуп, анан Бишкекке барган экен. Ал кезде сакалы дагы жок эле, жаш эле, өтө жаш эле. Бирок ошол кезде биз дагы Пакистанга ушундай сапар кылып жөнөп калдык. Ошонун ичинде аксакалы мен де, мындайча айтканда, мен деле жаш элем, бирок ошо 7 баланын ичинде эң улуусу мен элем. Ошондо атасы айткан эле, сен өзүң карап жүр, бул жашалы деп. Кыскасы ошол 99-жылы ушул жерден сапар кылып, андан барып биз 5 жыл жүрдүк ал жерде. Андан сырткары ал кичине курска киргендиктен дагы 4 жыл жүрүп калды ал жерде. Анан окууну айта турган болсок, ошол жерде өтө тырышкан, шыктуу окуучулардын бири болгон. Түшүнбөсө да устаз айтканчалык ошончо ашыкча кайталап келип эле да. Анан кийин бир устаз айтат эле, Малина Умар деген чоң биздин устазыбыз. Бизге Мухтасар Мааниден сабак берген, Хидаядан сабак берген. Кийин мага айтат эле да, онашо үкаңдай бол депчи. Ушул түшүнбөсө да биздин вазифаны кайтарып аткарып келет. Бирок кесе дагы канчалык жооп берет, аны Алла билет. Бирок мунун талабыга Алла берет дейт эле да. Анан ошонун натыйжасында ал Сихай-Ситтани бүттү. Чоңдогон биздин усул китептердин баардыгын окуп келип, бүткүл Кыргызстанга ушундай устаз болуп, азыртан дагы канча группада келип атат, чалып атат. Ысык көлдө да шагирттери бар экен. Таласта дагы, кыскасы Кыргызстандын бир да областында мунун шагирти жок. Област жок экен да. Мына ушундай эмгек кылсак болот экен да биз дагы. Кичине бул бизге үлгү экен. Биз дагы ушундай балдарыбызды келечекте тарбиялайлы, алар дагы Аллахтын жолуга чыгып, курбанчылык кылып, Аллахтын жолунда сабак берип жүрүп кете турган болсун. Алла разы болсун. Иншалла бардыгыбыз иншалла жакшы сыфаттарын айтабыз. Иншалла Алла разы болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala Resulü Kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly jamoat. Eng birinchi Allohga cheksiz maqtov, shukrchilik bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Allohning salomi va rahmat bo'lsin. Mana o'zingizlar bo'lib o'tirganday bizning eng bir tatuqdu, ilmdu, bilimdu, taqvo ustozimiz Qasim ustozdan ayrilib o'tiramiz. Alloh taolo bu kishini rahmatiga g'am bo'lsin. Shunday ulug' kunlarda o'tib o'tadi. Jana qolaversa umriga borib tazalanib kelib o'tiradi. Alloh taolo rahmatiga g'am bo'lsin. Bu kishining medresaga qilgan xizmati shunday o'zining uy bilosida qilib, o'zining baldaridan qilib, baldarga ta'lim tarbiya berib yurdi. Alloh rozi bo'lsin.
Jana qanday xizmat bo'lsa, bardiq xizmatlarga tayyor bo'ldim. Shunday kechirimdu, mehrimdu, rayimdu ustozlardan biri edi. Shu ustozdan ayrilib o'tiramiz hozir. Bu kishining o'rnini to'ldiradigan da qanday bo'ladi Alloh o'zi biladi. Inshaalloh ortdan kelaversin shundaylar. Biroq bu kishining qilgan xizmati baldarda qanchasini kesib qo'ygan o'qitdi. Madrasada yurib qanchalik xizmat qildi. O'zining baldarida qilib o'shalarga kesibdi-da, ilmdi-da, bilimdi-da ta'lim tarbiya berdi. Alloh rozi bo'lsin. O'zining qalarcha o'zining farzandlaridan ham qarilikqa, olimlikqa olib o'tiradi. Aytadigan so'zi ko'p. Jamoatlar qiynalib qolmasin, qistalib qolmasin. Hurmatli jamoat, shu kishiga mana madrasadan baldarimiz 825 xatm 878 xatm Qur'on bitirishibdir. Alloh rozi bo'lsin. Bu narsa bu kishining qilgan xizmati bütün shogirdlari o'zchallatganlik bütün kelib o'tiradi. Alloh rozi bo'lsin ustozning hurmatiga shunchalik qilgan xizmati o'tganligi uchun shunday qilib o'tiradi. Hurmatli jamoat, intimoq bo'laylik, birimdurda bo'laylik, iymondurlikda bekam qarmaylik, namozimizga bekam bo'laylik. Mana shunday ustozlardan ko'p bo'lsin. Endi bu ustozlar rahmatiga g'am bo'lsin. Ortda qolgan uy bilan bola chaqalarga sabr jamil bergan bo'lsin. Mana hurmatli jamoat, alış yaqindan kelib o'tirasizlar. Alloh taolo baringizga qadamingizga hasanat, ajr savob bergan bo'lsin. Ustozimiz Qasim ustozimiz o'ziga rahmatiga g'am bo'lsin. Iymonni salomat qilib bardiq payg'ambarlar so'rab ketgan Jannatul Firdavsdan nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, eğer insanlık kılıp ustazımız sizlerge bir katı söylep koygan bolsa, köngülüňizler doğru tutup koygan bolsa, bar ustazımızın atıdan keçirim sırayız barыңızlardan. Ondan tahlil aytaylık tuğanlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Ama 2 milyon tahlil aytılgan ekan, oşuların demesini başlap. 40 bin tahlil var ekan dağı. 805 Yasin, 2 milyon tahlil, 72 bin tahlil. Şularda son başlap. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka Amin. ve mana şu cemaate aytilgan tahlillerden hasıl olan savaplarda mana dağına aytıyorlar 2 milyon. 2 milyon. 2 milyon tahlil aytilgan ekan. Buncaktan kança? 40 bin. 40 bin tahliller. 72 bin. Kança dedi? 72 bin tahlil dedi. Amin. 80 kança Yasin dedi? 805 Yasin okulgan ekan sura Yasin'de. Bundan hasıl olan savaplar. Dağın medreselerde mana 878 hatım Kur'an. 878 hatmul Kur'an okulgan ekan. Bunlardan bardığından hasıl olan savaplar. Amin. Merhum Kasım-ı Kavz'ın ruhuna. Amin. Amin. Şu dünyada kılgan yaxşılıklara, mana talim terbiyeleri, oradaki ibadetlerine Allah'ım ödünden. Amin. Getirgen hataçılıklarına Allah'ım ödünden. Daim öz rahmetini alıp Allahümme ufir lehu ve rahmhu Amin. vec'alil cennete. Allahu Ekber. أشتكي لله مني فيا ربي أعني أجرني من هوى نفسي فإني أتوب إليك من طبع التمني ولي طمع بعفو منك عني ومغفرة
مغفرة تجاوز حسن ظني أشتكي لله مني فيا ربي أعني أشتكي لله مني أشتكي لله مني فيا ربي أعني أجرني من هوى نفسي فإني أتوب إليك من طبع التمني ويا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب Mevtul alim, mevtul alam. Alimdin ölümü bul, alamdın ölümü. Bütün alam kaygırattır. Alim dünyadan kayta turgan bolsa bütün alam kaygırattır. Hani özgöçe mana jakındары, sanalaşları, dostları, aksakallar, tuğanlar bardığı. Mana Kasım Damula bardığa menet kılgan eken. Bardığı mene muhabbat kılgan eken, bardığı bir jakşı mamile kılgan eken. Yumşak sözü jakşı mamilesi. Oşol muhabbat büyüsü siz menen bizni uşu jerge çeyin alıp geldi. Bu ustazlardan ukkan elek kebir janazalar uşunday bolat. Oşol elderdin sebebinen janazanın günü öz geçirilettir. Kebir janazalar uşunday bolat. Oşol janazanın sebebinen janazaga kelgenlerin de günü öz geçirilettir. İnşallah bu alimdin janazası, dostumuzun janazası Kasım Damula'nın biz uşunday ümit kılabız inşallah. Bu kişinin sebebinen şu kelgenlerden de inşallah günü öz geçirilettir. Vardı oşa geçirimde ümit kılıp geldik. Allah Teala Kasım Damula'nı da geçirsin. Bu şekilde kelgen bardığımızı da geçirsin. Amin. Ölüm sizmenen bizge bul meken, sizmenen bizge bul eskertüken. Hazreti Umar radıyallahu anhu birinci turatlanan bir cenaze ketip atkan eken. O sol yerden alan bir kişi sınav verdi. Bu kimliğin cenazası dedi. O sonra Hazreti Umar ayıttı, bu senin cenazan dedi. Sınav vergen kişi açılışı gel ayıttı, bu senin cenazan O degan şey dedi. yo'q ekan. Ayıttı, eğer senin cenazan emes bolsa, anda bu cenaza menin cenazam dedi. Bu menin cenazam dedi. Bu degen ne degeni erten uşunda bir vakit gelir, her birimizin cenazası götürülür. Ve uşunday jakşı kündörde mana damılla ahirette safar attan ötet. En jakşı Ramazan günü, keşirimli rahmattın günü, tozoktun eşitleri jabılan kündörü mana ketip ötet. Allah Teala kabul kılsın mana ömründe uşul Allah'ın dinide, Allah'ın dininin mehnetide, medresede, Allah yolda durdu. Biz uşul ayderkende mana Ahundamula usta surat, oşo Ahundamula'da çok okuyan elek, andan keyin biz Pakistan'da çok kettik. Oşondan beri Kasım Damula men çok jürdüm. 95. yıldan beri. Kasım Damula daima bu Allah'ın yolda jürdü, ilimli yolda jürdü. Kırgızistan'dan ilim aldı, Pakistan'dan ilim aldı. Andan keyin medresede kölmödü. Kança yıldan beri savak verdi. İnşallah sadakayı cariyanı vardım tüktep gitti. Anartta kança şakirtleri Kur'an okutat, kança hadis okutat, kança salavat okutat, kança ibadet kılmatat. Oşonun bardığı Kasım Ustaz'ın artından ne jettirat. Sizmenen bizge bul ne? Canaza sizmenen bizge ülgü boş gereken. Erten oşon ahirette sizmenen biz bardığımız barat der. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتي في قبرنا، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء أطراف النهار واجعله لنا حجة يا ربنا رب العالمين. يا رب شكرا قرآن أول آدم سفير الله آخر پیغمبرز محمد صلى الله عليه وسلم رفقترغا üybilosiga avlod ajdod ashabi ikrom toba tabiin to'richar pir ustozlarga kunchisan kunbatishga o'tgan mo'min musulmonlarga shu dunyodan befarzand duo mutajatqanlarga alis yaqinani shu yerga kelib allaqancha o'tirgan o'tib ketgan cho'ng ota cho'nglarga o'tib ketgan ota onalar qatorida mulla qosimning arvoh ruhini baxshanda qil ya rob. Allah'ım Allah qasmetken bilip durup getirgen kemçiliklerini hata günahlarını Allah özün keçir Allah. Bu dünyada kılgan bardık soğuk işlerini özüne nasip kılıp bardık peygamberler sürüp etken cennet-ül firdevs'e nasip kılgan. Arta kalgan üy bile bala çakallara, ustazlarga, şagirdlerine Huday Teala ömrüsüne barakat bergen. İlim bilimlerine barakat bergen. Allahümme taqabbal du'an inneke entes semil alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Allahümme ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد sallallahu taala alayhi ve sellem nebiyen. Allah bütün mu'min musulmanların günahlarını geçirip kılgan yaxşılanlar özüne nasip kıl Allah cennetinden nasip kılgan bazı elimizge, yerimizge, yurtuzga tanıştık, amançıl, intimak birimdir, imandır, tokçuluktan, bereke bergin Allah özüne rahmetiga ber. Allahu akbar. Qanday adam da Molla Qasım? Allah Xudoy taolo yaxshiligini o'ziga nasib qilib, Allah o'ziga yo'ldosh qilsin, Allah rahmat qilsin, iymoni salomat qilib, esab kitobdan jengil qilib, Allohim jannatul firdavsdan nasib qilgan bir rahmat. Allohu akbar.